ren hi kan kalpui me ka Chief Minister Office a chuan le khapuan le lamziak to laziak lo khakan mang vek to ni lo ti ve vek to ren ka du chawa in ren angai kan minister le kan advisor to CM kan hanti te heng te po an facility a chan ven kan chok vek ani an mani office a clerk te pion te khatiang om tur zat Sorkar ina ada zat khachu kanwa ti tlem thiang lo angai an chomangai Co Terminus antia an mani na an appoint theih khang ang chia ka khai ro chu a chan vein kan re thak sak veka kan advisor to Chief Minister zong po hi tu ma le lu ka thil ti anom lo azat vein kan then sak vek kan pai sak vek chumi chunga chuan kan zawain kan omani ti kan soidu a chuti rual chuan kan official lamte hetiang chungchanga zo na kan zo te thatakin minron changa eng hi chutiang kan nei to love chutiang khatiang kan ti love anron tia alom om ma se ziaka kan filime kan tilo anti hi latime kanom ti ka hriani officer pension to te po chom kan la nei ni Sorkar sumin Sorkar facility an la enjoy ni ziakaron thelwa in soima mai ka kan pom don lo chuwang chuan CMO atangin ayan thatu kan buat sai to a khami tena an re ma chu khan in entitle lo khoi zong officer ding lai emo tang lai emo pensioner an niemo reilo te chunga in chingfel turin ka cha do chone hey last warning ani to mi pui ta chia tling khom hi amang tu tur dik dakin an entitle langin an mangang kay point ka entitle su ka hlo cho violak ka du cheng khat po lak kim lo ka du lo ka entitle ni tlat khami bak cheng khat po lak ka du bok hek lo so wang chuan kan entitle china kan omanga entitle lo pui mani in lama lo khoi treu te mani in sa lo te mani huan lama lo chor te engemo kha mi pui za lo na ni mi pui te chia tling khom aman lo na tura man corruption ania wangin ziaka report pe ka in soi ma mai thei ani don lo ain thatu kan siam chu ania wangin elaya hian rilnon ngai lova ma nia ma lo la turin kan in cha non le do